салом арз мекунам ба бинандаи азизи радиои озодӣ ва ҳамаи онҳое ки дар ин субҳи содиқ бо радиои озодӣ ҳамроҳ шуданд ва ҳоло моро дар пахши мустақими барномаи гӯем хабари радиои озодӣ дар озодӣ видео ютуб тамошо доранд. Шаълои Гулхоҷа ҳастам ки чун ҳамеша дар ҳамин вақту ҳамин соат дар субҳи барвақт шуморо бо хабарҳои муҳимтарини Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Соат бо вақти Прага расо 7 аст. Ҳаво дар Прага офтобист. Дар душанбе низ ҳаво хуб аст тибқи гуфтаи сокинон ва умедворем ки дар ҳар куҷои дунё ки бошед ҳол ҳавои шумо низ хуб бошад, саломатиятон хуб бошад ва моро ҳоло бо диққат гӯш доред. Хуб, чун теъдоди бештари ҳаводорони радиои озодӣ онҳое ҳастанд ки тарафдори ё ки дӯстдори футбол ҳастанд, чун ҳамеша чун ҳоло дар Русия ҷоми ҷаҳонии футбол ҷараён дорад, ман хабарҳоро аз натиҷаҳои ин бозиҳо шурӯъ мекунам. Имрӯзу фардо дар қуввозмоиҳои ҷоми ҷаҳонии футбол танаффус аст. Рӯзи ҷумъаи 6 июл мунтахаби Уругвай бо Фаронса ва мунтахаби Бразилия бо Белгия қуввозмоӣ мекунад. Сипас рӯзи 7 июл мунтахаби Шветсия бо Англия ва Русия бо Хорватия барои 4 охати бозиҳои нимфиналӣ талош меварзанд. Ёдрас мешавам ки дирӯз Шветсия бо ҳисоби 1-0 мунтахаби Швейтсарияро шикаст дода. Тими Англия аз ҳисоби зарбаҳои ҷаримавии 11 метра Колумбияро шикаст дода 2 рохати охирини бозиҳои чорякниҳоиро ба даст оварданд. Тафсилоти ин бозиҳоро шумо бинандаи азиз метавонед чун ҳамеша дар сомонаи www.ozodi.org сомонаи радиои озодӣ пайдо кунед. Хуб, бармегардем ба Тоҷикистон ва мебинем ки дар онҷо чӣ гап аст. Дар ҳоле ки баррасии парвандаи Раҷабалӣ Одинаев молики Умед 88 дар додгоҳи олӣ идома дорад. ӯ аз раиси ҷумҳур хостааст барои раҳоияш мусоидат кунад. ӯ дар як нома аз боздоштгоҳ гуфтааст дар сурати раҳоӣ метавонад ҳам қарзашро аз нирӯгоҳи роғун баргардонад ва ҳам дар сохтмони ин тарҳи барои Тоҷикистон муҳим дасти ёрӣ дароз намояд. Одинаев аз моҳи октябри соли 2017 боз дар боздошт аст. ӯро ба напардохтани 171 миллион сомонӣ пули сохтмони нирӯгоҳи роғун ки вазорати молияи Тоҷикистон соли 2015 ҳамчун қарз ба ширкати зери раҳбарии ӯ дода буд муттаҳам мекунанд. Парвандаашро додгоҳи олии Тоҷикистон баррасӣ дорад ва дар ин нома ки нусхаи он рӯзи 3 июл дастраси радиои озодӣ шуд, Раҷабалӣ Одинаев бори аввал пас аз 8 моҳи боздошт мушкили ба сараш омадаро шаҳр додааст. Маълум нест ки ин нома то ба президент расидааст ё не, аммо ба навиштаи Одинаев тибқи созишнома бо вазорати молия аз 171 миллион сомонӣ қарз ширкати Умед 88 ба маблағи 100 миллион сомонӣ ба сохтмони нирӯгоҳи роғун, сӯзишвории дизелӣ медод ва 71 миллиони дигарро дар шакли нақд пардохт мекард. Ба гуфтаи Одинаев қисме аз сӯзишворӣ барои истифода дар сохтмони роғун ворид шуда буд ва ин кор бояд то нимасоли аввали соли 2017 анҷом меёфт. Аммо ба гуфтаи молики Умед 88 пеш аз оғози интиқоли сӯзишворӣ ба сохтмони нирӯгоҳи роғун дар моҳи феврал ва марти соли 2016 ба фаъолияти нуқтаҳои сӯзишвории ширкати Умед 88 маҳдудият ва монеа гузошта шуд. ҳисоби молиявии фаъолияти ширкат баста шуд ки боиси сари вақт пардохт накардани маблағҳои қарзӣ гардид. Ин соҳибкори шинохта гуфтааст аз соли 2006 45 дафъа аз бонкҳои кишвар қарз гирифта ва ҳамаи онҳоро пардохт карда буд ва агар барояш як бори дигар имконият бидиҳанд, ин қарзро низ бармегардонад. Ва бояд гуфт ки парвандаи молики ширкати Умед 88 моҳри махфӣ гирифтааст ва вакили дифоъ бо матбуот суҳбат намекунад. Ширкати Умед 88 аз соли 2006 дар бозори сухти Тоҷикистон ворид шуд ва ба гуфтаи раҳбараш беш аз 2 миллиард сомонӣ ба буҷети давлат андоҳ супурдааст. Ин ширкат то замони қатъи фаъолияташ беш аз 500 коргар дошт. Ва ҳоло боз бармегардам ба Русия ки дар Забайкалияи Русия сокини 45-солаи Читаро додгоҳ ба ҳабси абад маҳкум намуд. Бино ба навиштаи хабаргузории Русия, Евгения Краснояров ба қатли 8 нафар ва талоши куштори 7 нафари дигар ки асосан муҳоҷирони тоҷику узбек буданд айбдор дониста шуд. Дар ҳукми додгоҳ омадааст ки маҳкум шуда ин кушторҳоро бинобар адовати миллӣ содир кардааст. Тафтишот нишон додааст ки ин ҷиноятҳо тӯли 10 сол аз соли 2006 то 2016 давом кардааст. Ин сокини Читаро соли 2016 дастгир намуданд ва аз пинҳонгоҳаш силоҳи зиёдеро пайдо намуданд. Бояд гуфт ки қурбониёни ин қотил аксаран дар бозори Чита меваву сабзавот мефурӯхтанд ва додгоҳ ҳамзамон ин қотилро муваззаф кардааст ки ба хонаводаи қурбониён ҳамчун тавон 4.5 миллион
میلیون روبل روسی پرداخت کند. و حالا میروم به ولایت نیویورک که در اونجا بر اثر زلزله یک ماه پیش قسمی از راه نقب ختلان فرو رفته است. در حال حاضر حرکت نقلیات از دوشنبه به سمت کولاب و بدخشان طریق راه پیشینه عقبه چهارمغزک صورت میگیرد. این به دقت رانندگانی است که میخواهند طریق این شهر رفت و آمد کنند. به قول مقامات حالا تعمیر قسم فرونشسته نقب ادامه دارد. نقب ختلان در حدود جماعت دهاتی دکان شهر نورک جایگیر بوده پایتخت را با منطقه کولاب و ولایت بدخشان میپیوندد. عبدالقهار خدایبردی مهندس اداره راه و نقلیات شهر نورک میگوید در بر اثر زمین لرزه حدود 150 متر راه داخلی نقب فرو رفته تعمیر طلب شده است. نقب ختلان در تیر ماه سال 2013 مورد استفاده قرار گرفت و نامش از چهارمغزک به ختلان عوض شده است. مقامات در مراسم افتتاح نقب گفته بودند که ارزش لایحه‌ای آن 300 میلیون سومانی را تشکیل نموده ساختمانش با صفت بلند انجام شده است. این نقب از سوی شرکت چاینا راوتی چین ساخته شده، درازیش 4.5 کیلومتر می باشد و بنیاد نقب ختلان و یک نقب دیگر در مسیر دوشنبه کولاب در مجموع راه تا این منطقه را که خیلی دراز و خطرناک است 100 کیلومتر کوتاه کرده است. و یک خبر دیگر هم دارم بازم از ولایت ختلان که خانواده در ناحیه همدانی ختلان روز 2 ایول کودک 3 ساله خود را به خاک سپرد. در کمتر از 20 روز آخر این دومی فرزند نورعلی قربانعلیف است که به ادعای او در پی زهرآلودشوی می‌ففتند. قبلا فرزند 6 ساله این خاندان ففتیده بود. نورعلی قربانعلی و پیوندانش در این حادثه مولوده مادر کودکان را گمان بر می‌دانند. آنها روز 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حالا پسر 1.5 ساله‌شان نیز در بیمارستان است و طبیبان برای نجات جان او تلاش دارند. قربانعلیف ادعا دارد که در مجموع چند عضو عائله آنها با شمول خواهر و خواهرزاده‌هایش بعد تناول غذا و حسیب زهرآلود شده معالجه گرفتند و عمه کودکان گفت که در این کار کلین خانواده و مادر کودکان که ففتیدند دست دارد. به ادعای او کلینشان مرحله به مرحله در خوراک و آب دارو یا زهر اضافه می‌کرده است. در خانواده شوهر مقصد و سبب به این کار دست زدن کلین خانه را دقیق نمی‌دانند، اما ادعای شوهر و خانواده او را والدان مولوده مادری که در زهرآلود کردن فرزندانش گمان بر است رد می‌کنند. آنها میگویند که به زهرآلودشوی خانواده از سوی دخترشان باور نمی‌کنند و این را یک تهمت می‌دانند. خب و در همین حال در یک منبع از نهادهای انتظامی گفت که در نسبت کلین خانواده با گمان قصد کشتار آدم و زهرآلودسازی فرزندانش پرونده آغاز گردیده است و حالا تفتیشات ادامه دارد و تفصیلات را شما همینطور میتوانید در سامانه www.azadi.org که وبسایت رادیو آزادی است بخوانید و من شما همه را بعد از 3 ساعت دیگر در معرفی سرخط خبرهای مهم منتظرم. تشکر برای همراهی.